Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise, hvordan man laver en rigtig sød ting til dit værelse. DJ Steaks. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa. Ja, så er vi færdige. I kan vælge at beholde det sådan her, eller I kan gøre som mig og sætte nogle blyanter i. Super fint og passer lige ind til værelset.